ассалому алайкум бародаро, апау, хоҳаро, ҳамватано, ҳамзабоно, ҳар киҷое бошен, тансиҳат бошен. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи Шеъру сухан, ки бо бародарам Муҳаммад Иқболи Раштӣ, ки ғазале навишта буданд ва мо замзама кардем. Дар инстаграми мо зиёда аз 150 000 тамошобин гирифт, ки дар зери комментария бисёр фикру ақидаҳо буд. Имрӯз ана ҳамун ғазала таҳлил мекунем. Яъне ин ғазалам аз зиндагонии ҳар яки нами шумо гирифта. хоҳаре буд, ки рӯзе дамо навишт, ки чӣ гуна зиндагӣ доштум, чӣ гуна зиндагима аз даст додум ва як фарзандаке дорум, ҳоле ки мебинам дилам лахт мешавад. ба чӣ хотир? Ба хотире ки фарзандам ранги шавҳар май. яъне ман шавҳарма дӯст медоштам, зиндагима дӯст медоштам, аммо мутаассифона ҷудо шудем. ғазале ҳаст, ки аз ҷониби бародарамон навишта шуда имрӯз таҳлил карда мешавад. хушомадӣ бародарон. саломат боша Абдуллоҷон, ташаккур барои даъват кардан бозам ба барномаи Шеъру сухан ва ҳамчунин аз тариқи ин барномаи Шеъру сухан саломи худа ба тамоми тоҷикони дунё мерасонам. саломат бошен. мо оғоз мекунем. пеш аз навора оғоз кардан ҳатман дастгиритонро фаромӯш накунед, фикру ақидаотонро дар зери комментария навишед ва ин ғазал ба ҳамонҳое ки тааллуқ доранд метавонед ки равон бикунед. инам боша насиҳат не, як ғизои маънавие барои ҳамон нафарҳо бошава. ғазал ном дорад қайсангул, яъне яна. мегӯяд духтаре гар аз қазо дар хона келин мешавад, зиндагонӣ аз барояш бори сангин мешавад. бо умеди нек ба шавҳар мебарояд нав арӯс, кору бораш гирьяву оҳ асту фарёд асту сӯз. воқеан дуруст Абдуллоҷон, тавре ки шумо арз кардаед, ин шеър гирифта шудагӣ аст аз зиндагонии ҳамун хоҳаре ки шумо дамо нақл кардед. зеро шоир дар ҷомеа ва дар зиндагӣ ба монанди як ошпазе аст, ки ҳамун чӣ масоги маҳсулоти таомша аз худи мардум мегирад. аз ҳамин шикасту резҳову аз давутози зиндагиву аз тамоми пастиву баландиҳои зиндагӣ мардум мегирад ва ҳамун оша тайёр мекунад, бо дами худи мардум метиҳад. зеро ки агар маҳсулоти бегона боша, меъдаи ино ура ҳал карда наметавонад. ҳамин хотир шоир ҳамеша чӣ мекунад? дарди дили ҷомеа ва ҳамун воқеаи ҳамирӯзаро дар рӯи варақ меорад. албатта тавре ки шумо арз кардаед, мақсад ва ҳадафи мо дар инҷа ҳама нестанд, балки дар нохунак баъзе аз янаҳо. зеро ки ҳамин салавҳаи шеър масъал чӣ гуна аст? яна гӯянд ё чӣ гӯянд? зеро ки дамо ки мегӯянд яна, дар шумо ё ки дар дигар ки чӣ мегӯянд, ба ҳамун таври худшон. воқеан хоҳари мо ба шумо ё ки хоҳари як фарди дигар, як бародар дигар, вақте ки ба шавҳар меояд ё ки ба шавҳар меравад ба хонаи як каси дигар, ҳадафи ӯ сохтан ва як зиндагии намунавиро сохтан аст, ки аз ӯ зиндагӣ чӣ кунанд? як кайфияту лаззат бибаранд. вале дар зиндагӣ ба ҷои кайфияту лаззат бурдан як бори сангинеро дар пӯштшон ҳамин хел чӣ мекунанд? Мебардоранд, мебаранд. ба чӣ сабаб? зеро ки ӯ ба як ҳадаф ва ба як мақсади нек омадааст ба хонаи шавҳараш, ки зиндагӣ соза ва як зиндагии ободеро дошта боша, вале дар посух чӣ мешава кори ӯ? фақат гирьяву оҳу дарду сӯзу фиғону афғон. аз рӯи кӣ дар давом мехонем? мега хоҳари шавҳар ба хона пушти пояш мекунад. я нагӯянд ё чӣ гӯянд, бебаҳояш мекунад. заҳри худро ҳамчу мор аз сина берун мекунад, нав арӯси хонадонро бас ҷигархун мекунад. хоҳари шавҳар бозам арз мекунем, ки на ҳама хоҳарҳои шавҳар дар даруни нохунак баъзеҳо, яъне дар нохунак ҳамун янаҳое ки келина дар хона пушти по мекунад ва ӯ фикр мекунад, ки келин ки омад, духтари як каси дигар ки омад, дар фикр ақидаи и келин, ӯ келин чи аст? Масалан духтари бегона, не ки дар асл ӯ фарзанди ино шуд, вай бегона нест. вақте ки мо ё ки шумо шахсан ё ки як фарди дигар 18 сол вақте ки фарзанда ба воя расон, оё ӯ мақсад ва фикри ӯ фарзанда дар як чоҳу зиндон тела кардане? Не, вай ҳазор мақсад орзу дорад ки фарзандаш сари иноро баланд кунад. чӣ хеле ки и ҷавон масалан писар мехоҳад ки сари падару модараш баланд боша, анам хоҳарам мехоҳад ки як зиндагӣ дошта боша, ки сари ҳам падару модараша чӣ кунад? масалан баланд бардорад. аммо мутаассифона мега мисли ғулом аст. мега ки ту бояд дар хона кор бикунӣ. ҳаст дар ҳақиқат ҳаст баъзеҳо. яъне ки чӣ мега? заҳри худро ҳамчун мор аз сина берун мекунад, нав арӯси хонадонро бас ҷигархун мекунад. воқеан сухани янаҳо дар зиндагӣ то ҷое сахт мераса, ки заҳри мор одама ҳамон қадар тез чӣ намекунад? аз байн намебара, намекушад. сухани яна мекушад, вале заҳри мор не. ба ҷои оне ки зиндагии додари худшонро созанд, обод кунанд ва ҳамсари ӯро насиҳат кунанд, ҳамчу апа масалан ҳамчу модар, фақат чӣ мекунанд? ӯро таъна мекунанд, санг мезананд, санги маломат, ки чӣ пастиҳоеро ки ҳамун хоҳар ва ҳамун зан
سزاوار نیست نیست بیچاره. همه همو بدیها را و همه همو کمبودی را به همون چی میکنن نسبت میکنن. نسبت ببینن. بله حالا که او زن بیچاره ارزش این قدر تهمت و این قدر فشار و تهدید را نداره. کمیتی کیه به کمیتی همه کمیتی داره. همه. وقتی یک خونه دا که اومدی همون مثال گپ دختره که اومد در یک خونه او خونه را حال نازکیش نمیدونه باشه نمیدونه. ولی بخونه خونه یعنی که با خونه حال شناس نیست. تو جایی که مثلا ما یک دیگر فهم شویم بگیم که خواهر عزیز دادر ما فعلش این ایگونه رفتار داره، اگر این ایگونه رفتار بکنی دادر ما یا برادر ما وقتش خوش میشه. این خیلی نه فقط چیکار میکنن زهر زبون میزنن. همین ها از خانه پدر و مادرشون وقتی که به شوهر میبروین فرشته به شوهر نمیبروین. بله اینا هم سر تا پا کمبودی دارن. ولی همو خوشبختی را که همین زنها در خانه دیگرها برای خودشون میخواهند باید که برای فرزندای دیگرها هم خوشبختی در خانه چی کنن فراهم کنن. تا که چی در عوض ان همین کاری نکشون خداوند اینها را چی کنه ان همو زندگی خوبی را که اینا برای فرزند یک کسی دیگر چی کردن خواستن خداوند به اون نصیب کنه. بله میگه با نگاهی دشمنی هر دم نگاهش میکنه تهمت و بی قدر و بی نام و تباهش میکنه. بله نسبتی بیچاره هر دم بدگمانی میکنه حرفی دشنام و بسویش بدزبانی میکنه. واقعا بعضی از کیلین ها در خانه همچو کیلین به خانه نمیبیاین. در نظر بعضی از قیسینگل ها همچو دشمن شده به خانه میبیاین. البته که هدف و مقصد او دختر بیچاره ساختن زندگی انمی برادر همین قیسینگله. بله ولی در نظر این قیسینگل گویا که وای از زندگیش ساختنی نه بلکه سوختنی میبیاین. متاسفانه خطا میکنن. بله و این کاری قیسینگل فقط چی است تا نکی همین کیلینه که اومد همین خیلی که اومد بایدر اومد با بایدر خطیب راه بروا خرق نه و زندگی که براش بد شوه و همو لذت و راحت زندگی را که حس نکنه بعد دیگه دو حالت دسری کیلین یوش که وای تجربه زندگی نداره فقط یک فکر میاد من تیز ای خونه باید برم زیرا دای خونه وای بدگمان ایده مقصد بدگمان میکنه نسبت همون کیلین مونیاگی هست که فقط او را چی میکنه به مانند یک کپکی که دونه میچینه کو تک این نمیشه. یعنی که دائم نسبت او کیلین چی میکنه بدگمانی میکنه بدزمانی میکنه و یک قدر خیمش دائم پس میزنه. یعنی زبان میزنه. در خانه همه آدمن نه که او کیلین آدم نیست. این فکر خطاست اخی. بله برادر مخی ما غلام نیستیم. اگه کی به کمیتی میشه هر یک انسان کمیتی داره لیکن چیکوشی باید کرد کمیتی های خود رو گرفته اصلاح باید کرد. میگه مکر و نیرنگش چو شیطان بسوزد خانه را خانه آباد و شیرین و رهی دیرینه را. ای برادر حرفی خواهر را اول اندیشه کن. میگه ای برادر حرفی خواهر را اول اندیشه کن یعنی با عروسی زندگانی رحم و شفقت پیشه کن. واقعا عبدالله جان ما شخصا در همین زندگی کوچک خودمون دیدیم بعضی از زندگانی هایی را که طوری که در شما بسیار عرض میکنن شکایت میکنن و شما با از ما بیشتر دیدگی این پست و بلندی های زندگی رو زندگی 45 50 55 ساله که با یک زحمت قطعی ساختن با چنگولاش و همه سختی های زندگی را صبر کردن توقف کردن و آمدن ولی در همین اخیر هم که شد با همون یعنی بدخواه همون کارش کرد. یعنی همین زندگی که اینها فرزند به وای رساندن کیلین دارن صاحبی نبیره ولی باز از همون سنگ ملامت همون یعنی سبب شد که ان همین زندگی 50 55 ساله دم پیریشون که اینا باید در این زمان فقط چی کنن راحت فرزنداشون رو ببینن نبیرکاشون در پیشون دوان یک چایشون بیارن. بله این ما در همین زندگی کوتاه خود دیدیم. بله دیدم که از روی همین یک سخن کوچکی همو یعنی و کمبودی همو یعنی ها زندگی اینقدر سال با زحمت ساختگی از بین رفت زیرا ساختن زندگی به نهایت دشواره. با همون خاطر گفتین که ای برادر حرف خواهر را اول اندیشه کن. بله یعنی اول که اندیشه یعنی بعد گفتار به نهایت خوب گفته با رفیق زندگانی رحم و شفقت به رحم یعنی که بود واقعی که در حقیقت در همین دهه ما هم مادر قد صحبت کردم گفت که هم خیلی زندگیشون چی خشیده بیرون شده میگه صحبت میکرده تلفن در صورت میگیسته میپرتفته و میگفته این زن تا عبید خوب یعنی در شوهر هم بله یعنی بله این ستیل دایجا گیشتگی نیست این حوله رفتگی نیست این یعنی که هر یک کمبوتی همون دختره همون عروس خانوادونه صورت گرفته در همون شوهرش در همون رسم میپرتفته و بالاخره رفته همین بدبینی پیدا شده نسبتی مثال زن شوهر بگیرجی داشته بله این واقعه اصلیه. یعنی که برادرها و اپا و خواهرها از گفته های ما هم این یک چیشه و که یک کس به خودش یک غذای معنایی بگیره. مقصد ما یک از نصیحت کردن نیست. مقصد ما این چیه که یک کس همین زندگی را مثال در یک زندگی یک کس دیگر دخالت نکنه زندگی آرام آسوده باشه. مقصد ما ایناییه و این خاطر در آخر برنامه شما را به خدای یکتا میسپاریم
تنصیحات باشین، هر کجایی باشین. با شما بودن عبدالله بابیوف و برادرمان محمد اقبال رشتی. حتما در برنامه‌های آینده یک جایگی با یگان شعر و غزلی که ما زمزمه میکنیم یا که شما میخواهید در زیر کامنتر بنویسین، او را گرفته با هم تحلیل میکنیم با برادرمان محمد اقبال رشتی. باقی تنصیحات و خانه آباد باشین، هر کجا باشین موفق باشین، تنتان سیحت باشین. السلام علیکم. سلامت باشید. شرکت زیارتشاپ با حجامه و محصولات‌های گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می‌توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام محصولات‌های گیاهی به تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعت کنید.